Malam hinkho chenara nabon chawin kahinlem kituve. Thulhun Thah Lekhabu ako na Pathen thu ichan ihet taom ti anavekin hitin quiz chu anapan kit taw hite. Thulhun Thah Lekhabu izat ham. Option A 27, option B 28, option C 29. Answer D chu Lekhabu somni rasagi ahi. Thulhun Thah sunga hi bung izat ham. Option A 250, option B 260, option C 300. Answer D chu 260 aume. Thulhun Thah sunga hi chang izat ham. Option A 7959, option B 7859, option C 7659. Answer D chu chang 7959 aume. Thulhun Thah Bible sunga hi thucheng izat ham. Option A 182253, option B 191253, option C 181253. Answer D chu 181253 ahi. Thulhun Thah Lekhabu sau pen hoilai ham. Option A Luke, option B Matthew, option C Ek. Answer D chu Luke ahi. Thulhun Thah Bible sunga hi abung hlom na pen hoilai ham. Option A 2 John, option B Jude, option C Philemon. Answer D chu 2 John ahi. Bung khat le chang som le thum aume. Thulhun Thah Bible sunga hi Kitepna Thah Lekhabu izat ham. Option A 3, option B 4, option C 6. Answer D chu 4 ahi. Thulhun Thah Bible sunga lo them tia ki sei chu koi ham. Option A Peter, option B Paul, option C Luke. Answer D chu Luke ahi. Thulhun Thah Bible sunga lekhathot bu izat ham. Option A 27, option B 24, option C 21. Answer D chu 21 ahi. Thulhun Thah Bible sunga them gau izat ham. Option A 1, option B 2, option C 3. Answer D chu khat ahi. Agabas them gau. Seijui ho chu hoilai muna Christian ahin sa panuham. Option A Antioch, option B Jerusalem, option C Ephesus. Answer D chu Antioch ahi. Judas khiala seijui kilheng chu koi ham. Option A Stephen, option B Matthias, option C Timothy. Answer D chu Matthias ahi. Europe gama missionary masapen chu koi ham. Option A Peter, option B Barnabas, option C Paul. Answer D chu Paul ahi. Paul in kho amu nadia taupi chu koi ham. Option A Peter, option B Barnabas, option C Ananias. Answer D chu Ananias ahi. Pentecost ni a baptize chang chu mi izat ham. Option A sang ni, option B sang thum, option C sang li.
Answer di chu sangthum ahi. Thulhun Thah Bible chang chompen hoilai ham. Option A 1 John 4:8. Option B John 11:35. Option C Rome 12:12. Answer D to John 11:35 ahi. Jisu thina ko na thodo achu koi ko ma kila amasat pen ham. Option A Mary Magdalene. Option B Peter. Option C Thomas. Answer D to Mary Magdalene ahi. Jisu amat peduwa thimpu chungnung chu koi ham. Option A Anas. Option B Gamaliel. Option C Caiaphas. Answer D to Caiaphas ahi. Jisun angai lu sei juitia ki sei chu koi ham. Option A John. Option B Jacob. Option C Peter. Answer D to John ahi. Thuphon Lekhabu abung izat umham. Option A somnila khat. Option B somnila ni. Option C somnila thum. Answer D to somnila ni ahi.